Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya of course namuntlha hi ta hi Dr. Sithole mani na mahungu yo tika swinene. Then of course ta tlhe mhaka ku hi nyika na murhangaphandla yo ka yi nga ri serious mani hayi. Yeah, and then from there of course hi ta hi hetelela hi xa makhombo loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na Gagash. Yeah, so ka of course ra 25 ta April no fa ni hlamala hi post yi nga fa hi tsariwa ka page ra Dr. Sithole. So a hi scroll ni vona ku fike ku endleka yini manjeni la. So hi fika hi scroll vhele hi fika hi kuma ku himpela yi fika yi tsala e post leyi nga fa hi kombisa timhaka ta ku ni kume call yi huma ka munhu a ku i hitman. He just withdraw from a plot to kill me. Ko va ku a mi swi tivi ku ni tise hi mani la misaveni mara zamani. So leswi of course Dr. Sithole of course yi nga fika yi kombisa swona kwalano. So unfortunately a yi kombisanga like context yo a nga va a provide na proof ya swona na because loko ni kha ni cheka la ni vona ku na ti-reactions to tala swinene ta vanhu va nga ku hlekeni ka this matter mo na mhaka leyiwa, meaning va nga va kha va ri ku yi kaneteni Dr. Sithole okay hi cheka ku hleka vanhu vo talo na mhaka leyiwa. So mina sweswi ni ngo ni le xikarhi because ni nge tsakisi hi ku hleka without knowing the full story vanhu vo ku hlekeni as you can see kwala na mhaka leyiwa. So for now hi to pfa hi yime hi ri xikarhi hi vona ku swi va kha swi famba swi ya kwini and stuff like that. So hi tlhe hi vona force Dr. Sithole yi tlhe yi loko se yi swona ku vanhu va le ku hlekeni yi tlhe yi tsala yi ku I'm not posting this post ku mi tshemba or mi nga tshembi, I'm sending a message. Leswi of course yi nga fa hi kombisa swona Dr. Sithole ku vona ku yo ku sendeni ka message tanihileswi mi swi vona kwalano. Well maybe ku nga kha ku ri ntiyiso ku nga ku ri ntiyiso swa depend no the reason ku nga ku ri yena is a businessman maybe swi fambisana na his business we don't know. Na vona ku yi susela yini of course la misaveni laniwa mana mhaka leswi but I wish Dr. Sithole mi nga hi provide with more context if himpela like mi nga va mi na proof ya swona swi ta saseke ngopfu la ku loko hi report hi swi tiva because ni nge byaka ku hikuva ni ta follow ti-reactions ku swi endlisa ku yini without understanding ku ri what's happening mana mhaka leyiwa. Loko swa ha ri tani murhangaphandla ka murhangaphandla a yi vangi serious ka mhaka layi zangi ku va serious because hi fike hi vona yi fika yi tsala yi ku in the name of Jesus mi nge fi Jehovah a mi hlayisi mi ta vona ku humelela ka mina Dr. Sithole. This comment yi le ku trendeni swinene tanihileswi mi swi vona ku that comment yi na 1300 likes. That comment yi tlhe yi bana post yi yoxe because loko hi cheka post vhele as you can see yi na 700 and something likes. Comment liya yi fika yi ba 1300 likes swi komba ku vanhu vo tala swi va tsakise ngopfu leswi nga fika swi tsaliwe murhangaphandla na. So I'm sorry guys i mhaka yo vava but at the same time kumbe ku se ku fika ku commentiwa swin'wana leswi swi nga fika swi nga va serious for murhangaphandla and stuff like that. So Dr. Sithole of course also responded leyi nga fika komisa ku amen maseve va nge endli nchumu na ta va kona ka worship team ya kereke ya n'wina hi maseve leswi of course yi nga fika komisa swona Dr. Sithole kwalano. Tanihileswi mi swi vonaka kwalano okay before ni vona swin'wana ni vona hlawu aka ni DJ Benny Mayengani ku i kombise ku yini la. DJ Benny Mayengani i fika a kombisa ku malume va nga mi dlayi mi nga se twa nghoma ya n'wina Manghobe part 2 mi dlayisa hi nomo. Leswi a nga fika komisa swona kwalano. So of course risimu ra Dr. Sithole ra beef ra ha ri ndleleni tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Murhangaphandla na yena is not serious tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Dr. Sithole a swi vona khale yi kha yi kombisa maseve hambi yo la ku zama ku swi hungutanyana ku beef yi nga vuyi and stuff like that I don't know but mhaka ya tikanyana I'm not sure if i ntiyiso or kanjhani hi ngo hi tshika like this for now hi ta yima xikarhi 50-50 until maybe Dr. Sithole yi providela with more context. Yeah, even then of course hi kha hi vuya ka xa makhombo and Gagash. Tanihileswi vhele mi swi tiva ku a yi kusuka ya xa makhombo even Gagash like previously vhele a kha hi khavhara hi swona video yi kona already la ka channel based on this video vhele kha ti chingelana na xa makhombo nga hetela kombisa ku Gagash swi endlela ku maybe a nga ambala pads and stuff like that ya kha kombisa ku makhombo i birimini video yi kona already la ka channel nga fikela a link on top comment and stuff like that. However ku na hi postara vhele yi nga vuya yi kha yi haha ka page ra xa makhombo hayi khaleni xitori lexi kha ni xi landzelerisa ku vhele a ku trenda leswin'wana was like hayi a ho vona Master T ku ya endleka yini manjeni vhele a postini a kha kombisa ku ta kha a 17-24 ta April and stuff like that ma yi vona mhaka leyiwa. Prior to this both of them are invited very
eka xigaza Monday ma vona mhaka leyi royal time leyi so swi tikomba na ku nga ku ri laha mhaka yi nga fika yi resolve kona because loko hi cheka performance ya xa makhombo as you can see kwalano hi vone Gagasha kha a ri ku ciniseni na makahle le ka background leyi a kha ni ciniseni na makahle ka background swi komba a tsakini swinene ka that event so swi tikomba na ku hi kona siku leri of course va nga va resolve mhaka ya vona ngu hayi business i business very Gagasha a ku tiva very swi tsandzela murhangaphandhi hi yoxe yi nga rhuketela mhani wakwe aka business a xi tlangeli kona yo swi vona na hi Gagasha ku a xa makhombo xi le ku hiseni sweswi vanhu va le ku xi rhandzeni risimu ri le ku tlakukeni na sweswi hi vulavulaka loko nghena ka trending very ra ha ri kona sweswi ka se ra ha ri kona xi le ku karhateni xa makhombo xa ha ri ku trending na sweswi let's check yes a wa ha ri ka number 19 as you can see na sweswi hi vulavulaka a swi ho ku beni risimu already ri ka 237 views ha ri le ku pusheni swinene risimu ri le ku pusheni like munhu a ri ku karhateni ku karhateni as you can see kwalano so swi komba na ku leswi Gagasha a nga va ku a langute swona ku business side xa makhombo i make sense at the moment so swi tikomba va resolve swilo swa vona hopefully this time around xa makhombo a va twanini hi 5000 yaleyi va nga holelela loko a ku ri yona 5000 a ku vangi na ti-problem because hi ngo tlhe hi twa ku yi suka kambe so hopefully xa makhombo i swi dyondzeni sweswo ku loko a za a pfumela amount hikokwalaho a nga hi pfumela loko a ali once ma wena mhaka leyiwa so swi leswi endlisaka hi Master T xa makhombo ivi ya fika as you can see hi yona performance ya yena very le 17 ivi ya a fika so what can you say Master T mi ngo vula ku mhaka kahle mina I don't see any problem ku very ti-businessmen hinkwavo xa makhombo wa kota ku a benefita na Gagasha va benefita it's business after all ku ndliwa mali na mhaka liwa B5 yi fambisana na mali B5 yi kha yi generate mali at the same time ma vona mhaka liwa so hi leswo ni ngo vula tano ku loko ku ri amukeza swi ska banda kombela mi tlika subscribe ene ku va Gucci endliwe China ni a swi vuli ku leyi xaviwaka Sandton na leyi xaviwaka Maravasta ti ta fana a ti fani Gucci lava va yi manufacturaka China va yi manufacture under contract va rhunga according to the standards ta ka Gucci va rhunga hi lapi leri Gucci hi lavaka rona va rhunga hi ti-stitches leti Gucci hi lavaka tona va rhunga hi njara leyi Gucci hi lavaka yona ivi va heta va yi transporta Gucci hi yoxe fika yi brand so difference ya kona i ku leyi hi xavaka Maravasta yi rhungiwe China yi tlhela yi brandiwa China vona contract yo karhi vo ti rhungela leyi hi xavaka Maravasta i imitation ya Gucci leya le Sandton so a swi fanani swi siyana hi ti-size ku hava munhu loyi a nga ta tekela pra quality a rhunga xilo ivi a xi xavisa under price a swi fani